Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, жана Baytu kanal катталуучулары. Бүгүн 8 август 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, кой базарда бүгүнкү чыгарышта койлордун, кочкорлордун, козулардын жана ошондой эле эчки, улак, текелердин балдарын берген аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. Азыр ушул мына сарайдын четинде бүт козулар бар. Ушул козулардан баштап андай бул жака чоң койлорго, андан кийин кочкорлорго кирип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. Коз канчада экен? Коз канчада? 6,5 адам. 6,5 миң сом. Ургач эркекпи? Ургач. Ургач козу 6,5 миң сом деп экен мына. Эти дагы жакшы экен. Канча сурашты базар? Базар 5,5 берип атат. 5,5 берип атат. Базар 5,5 берди, бербедим дейт мына. Жакшы коз экен бирок. Жүн кып тегиз кылып. Мына козулар канчадан болот? 6дан. 6дан тегиз эле. Üçü 5,5'dan. Мына үчөө эркектер 5,5ден. Мына төртөө ургачлар. Төртөө ургач 6дан дейт мына. Көрүңүздөр. Алындыбы? Канча болду? 7 миң сомго алынып тур мына коз. Көрүңүздөр. Ушул катар эми буйрса козулар тартып өтөрөбүз. Канчадан болот экен мына козулар. Мына сен коз канча болот ага мына? Карас. 5,5. 6 миң дейт. Эркекпи? Erkek koz eкен. Kaç oldu koy? 7,5 mingga alınıp turma. Aldыңыздарбы? Kaçından oldu? 5,5 mingden. 5,5 mingden boldu deytmi. Tamam, kozlar bütele. Eкен. Assalamu alaikum. Tanışmamız. Ya 6'ga koy bari. Onu? Buna koz kança? Orada 5, 6 yok. Buna 6 uçunda böyle. Kaçaç? Kartan deytmi. Kartan koy 6 yok. Altın arkaları 5,5 5'den. Жақсы. Mına koz kança odat ha? 6,5'dan düşüp beresiz. Kançası bolçat? Suraylı. Urgaç erkek? Erkek kozu. Жақсы, erkek kozu eкен. Ozar suraylı deyt. Mına kozlar kançadan bolot eкен? O da 4,5'dan beredi. Qaysı mınalarda? Mınalarda 4,5 mingden bereriz deyt. Mına çoğundoru? Paradoları 6'dan deyt. 5'i var ki ne bu жерде? 5 eкен. Erkek urgaçsızca? Erkek urgaçlar. Aralaş demeydi. Aralaş. 3 erkek. 3 erkek. 3 Екі urgaç жана. Өтө сонун козулар экен аркалары жок. Көрүңүздөр. Так. Козулар канча болот экен? Kozlardı bu. 6,5'dan da adam taktı. 6,5 ming. Эки тең эле. Эркек ургачларчы? Bu urgaç. Bu erkek. Бирөөсү ургачы, бирөөсү Bu эркек. 6'ga verem. 6 берем дейт мына ургачсын. 6'dan düşüp verem işte. 6'дан дагы берсе камит берем дейт мына. Базар Тазан козу. жакшы. Денсаулыгына жооп. Telefonda cevap. Денсаулыгына Telefonda жооп adresi дейт. verem. Телефон адреси да берем дейт мына. Oldu. Nereye kaçayım garantiyen ver. Жарайды, гарантия да бересиз. Жакшы. Мына козулар канча да экен? 6,5'dan da adam. Allah Ооба, алла ойлойт эми гарантия да бересиңер. Денсаулыгына дейт. garantiyen ver Allah'ına. Канча? 6,5 миңден. Канчадан сурады базар? 6 milyon sonra. 6 миңден сурап атышат. Мына козул койбу? Канча болот козул кой? Kozgun koyuyor. 12 milyon. 12 миң сом. Канчачы? Канчачы? 6. 6. Боз эркек ургачыбы? Urgaç. Босу ургач экен мына. Көрүңүздөр мына. Ана, козулар сизденби? Распродажа bular. Распродажа канчадан болот? 400 so'm. Коюн. Өтө бер ака. Распродажа мына. Канча болот ака? Ооба. 9,5'dan tegiz. Mınalar деле? Ооба. Барды 9,5 сомдон баары бир тууган дейт мына. Bir koronun koyları eкен да? Bir koro eкен да. O metrikesi bari var. Vardı deyt mына. Келебиңиздер, өтө бериңиздер. Жакшы. Bular ham erkek kozlar. Erkek kozlar eкен мына. Канчадан болот kozlar aka? 9,5 миң сомдон дейт мына kozlar. Бул канча айлык kozlar болуп калды aka? Айлыктар 7 айлык, 6 ай 7 айлык kozlar eкен. Erkek kozlar. Мына kozlar канчадан болот? 5'ten Eko. Eko 5 миң сомдон кеми бар. Kaçıdan surat çat? Buna 7 ayda ham tartib. 4'ten surat vermedim. 4'ten surat vermedik deydi. Ne kozlar kaçıdan budat? Bunlar 6'dan aga. 6'dan. Urgaç erkek? Urgaç. Urgaç kozlar ekan. 6 ming so'mda kemi var deydi. Kaçıdan surat? Bayti var. 5,5'dan. 5,5'dan suradı. 5,5'dan suradı vermedik deydi. Aşıqtar, çoğun koylarga qarab baraylı. Çoğun koylar qanday bolot бүгүнкү күндө soğuş kalayıklarında tarif dep köpçülüğü suranışat değil mi? Olacaktan Katar soğuş kalayıklarında bir sohbet eyle.
Ortaların. Soyuşqa layıqdılar, qozlar ekan. Ekişler var mı? Jallan ele qozlar mı? Jallan qozlar ekan. Ekişlerden söyle. Buna qanchadan bo'ladi tovuq so'yishdi qilyaptilar. Bunalar. Bunal qancha? Shunda 12. 12 ming so'm. Qancha yo'rasat bozor? Beraylik. Qanchachi? 400. 400 yaxshi ekan-da. Beraylik deb bozor. 12 dan yo'rasatgan. Buna qanchachi qo'ylar ha? Ekişler. Qanchadan o'tasiz? 14 dan. Qanchadan so'rashdi? Ha? 12 dan so'radi. Cho'ng, semizmi? Yaxshi qo'ylar ekan. 14 ming so'mdan deb 12 dan so'radi, bermaydik deydi. Yaxshi. Bunal o'zilarga qo'shmaydan aka? O'zilar. Qo'shmaydan olib sotadi. Qancha? Qaysi? Buna cho'ng qo'y. 11 ming. Qanchachi? 6 tish 11 ming so'm ekan. Mana. Negisi o'rta ekan. Ko'rinsa. Yaxshi, sodangizlar bersin. Qatar endi. Bunal cho'ng qo'ylar qanchadan bo'ladi semizlar? Beraver 5 ming. Qancha o? 15. Bittadan. 15 tata. Birdan alsang 15. Birden alsang 15 deydi. Alsang 14 dan. Optmasalar 14 dan bo'layotganda. Yo'q, meni tatma qo'ydi tat. Yo'q, adam tapmaysiz. Semiz qo'ydilar ekanlar. Qatar ham tartib ko'tarasiz. Bu qo'zlar jallan. Ha, qo'zlar. Ekishlar yo'q-ku? Yo'q, qalam qo'z. Qo'zlar qanchadan bor? 9dan kam bor. 9dan tegizil, ha? Tegizil. Erkak urg'achlari-chi? Yo'q, jallan erkak. Jallan erkak qo'zlar ekan. 9 ming so'mdan keyin bor ekan. Yaxshi. Shu yoqda dag'i bir cho'ngroq qo'ylardan misol-chi. Qanchachi qo'y ekan shu? Qanchachi? Qo'zi o'ja. Qanchasiz? 9 kam var. 9 ming so'm keyin bor ekan. Qancha so'radi bozor? Pazar aka. Arana so'radi. Arana so'radi. Yerda dag'i bunday cho'ng qo'ylar ko'raylik. Ava qanchachi qo'ylar? 12'de otamla iki soluktu. İki soluk, 12. Bunu koşuna baylap koyup gitti o. Baylap ketdi. Naqı 12'den iki soluklar. Bayti var. 12'den de o'tgan soluklarda. Şurayı. Qanchadan so'radi bozor? Ha. Bozor qanchadan so'radi? Pazar binalarda 10'dan sonra. 10dan so'radi, bermadingiz. Daha kichkina olsa beraverasiz. Kichkina olsa beradilar deyapman. Ne haliye tarttırız ki? YouTube'ga, YouTube'ga. Na qo'zi o'ja. Aylanmaş bu kol. Aylanbash. Qancha? 9 bin de satalım. 9 mingga sotasiz. 700 biroq yaxshi ekan, ha? Yetişemiz. 700 ekan. Aylanmaş bu oğlanı üründük neyse başım. So'yishqada? So'yishqa. Nasıl yaxshi? Başta Qo'zlar qanchadan bo'ladi? Qo'zlar. O'zi toping. Kozlar 6'dan var. 6dan. Erkek urg'achi? Erkek. Erkek qo'zlar ekan. Qanchadan so'radi bozor? 4,5 4,5 pulni bermadingiz. 4,5 mingdan pulni bermadingiz. 5'ten beri. 5dan berasiz. Yaxshi. Sodangiz bersin. 8'den diyorlar. Nerede o'ta yaxshi cho'ng qo'ylar chiqibdir. 18 ming so'mdan keyin bordi ekan. Bardir bunday cho'ng semiz yaxshi qo'ylar ekan. Tishlari qancha ekan? Aldı 6 tişke. Aldı 6 tish, 2 tish, 4 tish. Burasıyla var 6 tişim var. Burayla chekadagi mana ko'p 6 tishga, qolgani 2-4 tishlar ekan, semiz. Optimga qanchadan berasizlar? 18'den de otağız. Hop, Kaçadan da Kamu var, kamu var. 18 ming so'mdan keyin bordi ekan qisqasi. Kelib ko'rsangiz o'tgan semiz bor ekan. Na olindi va. Sotiladi. Qanchadan bo'ladi? 15 kam var. 15 dan kam bor. Tishlaricha? 6 tish qo'ylar. 15 ming so'mdan keyin bor. Semiz ekan bu da o'rta. Qanchadan so'radi bozor? 12 dan so'radi. 11-12 dan so'radi, bermadim deydi. Yaxshi. Sodan olasiz. Daha so'rab o'taylik. Buna semiz qo'ylar qanchadan bo'ladi ekan? Yok 13 dan aka bular. 13 dan. Tishlaricha? İşte 4 tiş, 6 tiş, 8 tiş. 4 tish, 6 tish. Pensiya dağısı yan var. Pensiya dağısı da var deydi arasında. Biroq mana semiz ekan bular. Semiz qo'ylar ekan. Qanchadan so'radi? Biz so'radi, qaysini so'radi? Bundan 14 can. Nan ha? 14,5 so'radi. 14,5 deysiz. 14,5 so'radi, bermadim şu anda. Ekishlar bormi aka? Qo'zlar bor. Qo'zlar ekan, ekishlar yo'q ekan. Az yerdan dag'i ekishlar bormi aka? Çiçeğe ne yapıyorsun? Nana qancha ishlari? Onun bir önceden aka deb turibdi. Qo'zi va nar qoldi. Qanchadan bo'ladi? Eko bir deydi ekan negiz aytdi. Mesela ağzıyan bir yıkıra kaçıyor. Shu qiynalmaydi ekanda.
Kaçadan? 12'lerden verdim. 12'lerinden 5 vermediniz. Ta kişine olsa beretiriz. 13'tün tura gelse beretiriz. Dağıtçı hoş ol. Pazar biledim. Pazar neme vaktiniz yaxşı. Kişine bege köngülge tura gelse berem deseniz ha. Yaxşı sodanız versin ama. Hazır biz şu tarafta neme Qo'chqor bozori var öyle Qo'chqor. Ay bu yoqda Alslan уже qizib atqanday bir gidip bölükçe qanday bo'ladi Qo'chqorlar tar aylanib. Normatlar mınday çoğun Qo'chqor çıktı. 80 bin so'm kiyim vardı ekan, 4 ish dedin ha? 4 ish Qo'chqor ekan. Pavdası arındaşkan ekan, araşan bilen. Pazar qancha so'radi? Suraylik. Pazar suraylik deydi. Qancha Qo'chqor ekan? 2 tish 40 bin so'm bo'ladi ekan. Qancha so'rayapti? 30 so'radi va 30 bin so'm so'radi berdim deydi. Çoğun Qo'chqor. Çaydarıyla Qo'chqor ha? Kisar arındaşkan ekan bular. Yaxshi. Buna çoğun Qo'chqorlar qancha bo'ladi ekan bundan? 60'dan. Tishlaricha? 4 tishlar ekan. 60 bin so'mda kiyim vardı ekan. Yaxshi. Siz ham aka? Bizden ha. Qancha oldi? 80. 80 bin so'm. 4 tish. 4 tish ekan. Barodasizcha? Arada ушул Гисар деп. Arındaşkanmı? Эми кыргыздар кармагандан кийин аралашып калат экен. Arılaşıp alat ekan deydi. Pazar qanchadan berdi? Жок, жок. Клиент бүгүн чото жок. Klient yok deydi. Suragandar негизи Qo'chqor көп ekan. Suragandar azыр окшойт да? Көп. Qo'chqor Азыр көп. кичине эртерээк көчө суроо канча. Surag aytышат. Бирөө сатылды 63. Şundan şerik ha? Шагонерде бир киши сатты. Ha, bir yılda Qo'chqor satıptır. 63 bin deysiniz. 63 bin deysiniz. O neler olsa 150 binlik. Aslında neden dağı çoğun Qo'chqorlar çıktı. Göret qanchadan bo'ldi ekan. Agar Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 70'ten ne ha? 70 bin so'mdan bo'ldi ekan. Tishlaricha? 06 diş, 02 diş. 6 2 tishlar ekan. Qanchadan so'rayapti? Qancha so'rayapti? So'rayapti deydi tarafında deydi. Ko'rasiz. Buna Qo'chqorlar qanchadan bo'ladi bu? 150 dan 4 dedin la. Tishlaricha? 4 tish, 2 tish. 4 tish, 2 tish Qo'chqorlar ekan hozir. Qoradalaricha? Gisarda. Tazza Gisarlar ekan. Baytova. Öte çoğun Qo'chqorlar ekan bu qaranzar. Öte yaxshi Qo'chqorlar ekan. Yoqdan biraz bunga qarang'i olib ko'rinib ekan. Ko'rdi ha, mana em ko'rindi. Ko'rdi. 150 bin so'm kemar. Qanchadan so'radi? 1-2 so'radi va? So'ratchava? 100 mingga so'radi. 100 mingga ikon so'radi. 100 mingdan da, shu 100 mingdan ikon so'radi ekan, bermedim deydi. Buna Qo'chqor qancha oladi ekan? Bundansa. Qancha oldi? Ha, 100. Tishcha? 6 tish Qo'chqor ekan. 100 bin so'm kem bor ekan. Qancha yo'rachat ekan? So'ragan yo'q. Suraylik deydi. So'raganda hozirroq deydi. Negiz Qo'chqorlar shunday oldi ko'rdi. Normatlar az biz echki taka bozorga keldik. Buna ko'rasiz. Şu süt pahatında echkilar bunalar cho'ngdori 15 bin so'mdan kem bor ekan. Tekesi 20 bin so'm kem bor ekan. Qancha tish qoldi tekesi? Tish qancha tish qoldi? 2 tish tek ekan. Juda yaxshi. Bardığı bor süt pahatındalarni aq echkilar ekan. Tarih ko'rasiz. Taka qancha oldi ekan takavi? Serka. Sarka. Qancha sarkasi? 14 bin. 14 bin so'm bo'ldi sarka. Bunal aq echki 13 bin. 13 bin so'm. Bunaki ulag'ich 4 bin so'm kem bor ekan. Qancha beradi? Yo'q. Qancha olding? Bunday echkilar qanchadan bo'ladi ava? Ava. Buni cho'ng echkilar qanchadan bo'ladi? Eskiler sırayla. Suraylik deydi. Bas echkilar o'xshaydi. Uloqlar qanchadan bo'ldi ava? 3 binden 4 binden. Qarab tandaşı. Ha? Tandaşı 4 bin. Tandaşı 4 binden ekan. Kişileri 3 binden bo'ladi ekan. Da qarab o'zini so'rab kelsa, o'ta ko'p kelibdi. Bu yoqda da sizga qarashdi. Qancha osh bor ekan? 130 baş ulaq kelibdi bunday. Tegiz ulaqlar. Ko'rasiz. Aralaşa erkek urg'achisa? Yok. Serke urgaçı. Ha, serke urg'achlar aralash. Serke urg'achlar aralashgan. Общий 150 başta. Общий 150 baş. Nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziqqanlar bo'lsa.
72 binden 72 binden 14 14 94 94 19 номеріне байланысыңыздар. Ушундай улактар көп алып багам деп издеп аткандар болсо байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр ага менен. Bari semiz. Баары семиз шырбаз дейт. Жакшы содаңыз берсин аба. Мына эне балдар 20 миң сом кем бар деп экен. Жаш дейт чебир дейт. Сүт багытындагы эшик экен мына. Жаңы ачма экен. Мыналар такелер бака? Серкелер. Канчадан болот? 12 миң сом. 12 миң сомдон да болот. Мына семиз серкелер. Караңыз, өтө семиз экен. Канчадан суралчат ага? Ар кандай сурап атат? Ар кандай суралчат экен базар. Бербедиңби. Мынау эшкини ачады болсо. Kaçını? Мынанысын. Bunlar mı? Ha. 6,5 миң. Мынау ак эчкимден экен? Bunlar güzel bişkek içkiler. Шекси, семиз. Семиз эми мына сүт багытында. Balası var. Бул сизден бе? Ha? Канча бул? Kaçı? Мына ак эчки. 17 var. 17 миң сом болот экен улагы менен. Жакшы. Тулак. Канча сүт бар? 1,5 litre. 1,5 литр сүт берет экен мына. Жакшы. Мына урматтагылар эле сиздер бүгүн Өзгөн базарынан койлордун, кочкорлордун, козулардын жана ошондой эле эчки улактардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикилер болсо комментарий калтыңыздар. Алтыңыздар сунуш пикилер болсо комментарий калтыңыздар. Бизден кетсе кечесиздер. Баарыңыздарга ийгилик, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.